Posle Dana prijateljstva koji su okupili decu različitih nacionalnosti iz Srbije u školi prijateljstva na Tari, počeo je drugi programski deo, Srpski kod, u kojem učestvuje 200 mališana srpske nacionalnosti iz 8 zemalja regiona. Svaki školski dan koji nestrpljivo čekaju za mališane počinje himnom Bože pravde, pa onda slede časovi u gradu prijateljstva, a uče se i bitke i vladari, ćirilica, umetnost i sport, ali i kako nastaje kajmak i vurda, ko je dever, tkaju niti, vezu, cvetovi kao na starim miljejima. Naučila sam glagolicu, jedan i drugi jezik, da pišemo. Naučila smo da pjevamo, da skačemo. Što si naučila da pevaš? Himnu. Naučili smo glagoljicu, da pišemo, naučili smo o srpskoj istoriji, mnogo ovih srpskih vladara. Što sam naučila dosta o srpskoj istoriji i pa druženje naravno. I moja majma je mislila da je dobro da dođemo ovamo. Prijateljstvo je pre svega i traje mnogo duže od školske godine. Imamo drugari, naučimo srpski kod, ekologija, svašta cure. Nije bilo daleko iz Amerike da se dođe? Pa bilo daleko, 22 sata s avionom, sve sam stigao. Upoznali smo mnogo novih drugara. Odakle? Iz sve države. Ovo mi je drugi put, bio sam i prošle godine. Svidelo mi se, upoznao sam mnogo drugara, znam je od prošle godine. Prelepo je stvarno ovdje. Zato je interesovanje dece i nastavnika srpske nacionalnosti iz regiona za dolazak na Taru sve veće. Kada smo sada u nedelju stigli, svi smo kao jednim glasom rekli dome, slatki dome. Kao da smo se ponovo vratili našoj kući. Poteškoće su im značajne što se tiče znanja srpskog jezika zbog nepostojanja nastave na srpskom jeziku u Albaniji. Ovo je jedino mogla da uradi nevladina organizacija Naša Srbija, da ujedini srpsku djecu. Mi se trudimo da radimo na srpskom identitetu, da na zanimljiv način nauče što više o srpskoj tradiciji, jeziku, kulturi i običajima i da se povežu što više sa njihovom maticom. U trećem delu škole boraviće deca iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji, a ovogodišnja zemlja prijatelj je Izrael.